Kada pitamo stručnjaka da li je prelazak kampanje u virtualni svet uslovljen pandemijom ili sve većim prisustvom građana na njima, menadžer društvenih mreža Bojan Šoškić odgovara nam kontrapitanjem, žargonski. Da li ste češće na telefonu ili kraj televizora? Dodaje da tome nije doprineo samo COVID-19, već da je to generalni trend godinama. Što, dakle, kao vanrednim stanjem, što redovnim stanjem, kampanje su sada mnogo više na digitalu nego što je to naravno, televizija kao i dalje dominantna ovde mediji, dakle, i dalje su kampanje prisutne i tamo, međutim, digital je, kao i prošle godine, tu je i sada i nekako sve jači i jači i prisutniji, što je i logično. Šoškić smatra da političari poruke putem društvenih mreža mogu da pošalju bukvalno do svakog građanina, odnosno birača. Čak i ako neko nema profil na društvenoj mreži, a recimo na Facebooku ih ima preko 3 miliona, svakako ima bar po jedan član porodice, tako da faktički može svaka poruka da se pročita i može da bude i dovoljno jaka.